Kani kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilusitas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor. Menteri Ketenat Civil Aviation ke Sarkar Pedeng Ujoitir Aditya Sindhya Ulaong baya Ketenat Civil Aviation deban penyai kat kum kariti sensyar paiba bat kadai banlong na kabentau paiba. Penkup Buram u Divisional Forest Officer Wildlife Division ke West Janta Hills ya kilai pausan ngut kibriu kibala pelai im ya kimran da ke Wildlife Samaritan Award. But ha Northeastern Hill University nehu la penlong ya katama sa pen iplim kabanne laisngi lenter. Menteri Ketenat Civil Aviation ke Sarkar Pedeng Ujoitir Aditya Sindhya Ulaong baya Ketenat Civil Aviation deban penyai kat kum kariti sensyar patba bat kadai banong na kabentau patba. Habakran hakajalang jong ki menteri badai pet Ketenat Civil Aviation jong ki jalla bat Union Territory ha New Delhi hinin kasngi Sindhya Ulaong baka Sarkar kayai pennet jumut na kabentaban kentiu ya kakat lingsun bat pinbiang ya ki jingdan kam jong ka ha ki jaka sor ki beren ki ban sanang kiu iran kat banang ya kisngi. Ulaong bahapo ke ude desh ke nagrik ne ke udan bala pelat ban pentai kam hakasnem arajar khandriu ke jing penya so de kilenti sunyi ki jaka repair kalakiu bonsha. Divisional Forest Officer ka Wildlife Division West Janta Hills District hinin kasngi ulapan ko buram ikilai pausan ngut kibriyo na kishnong repair jom ka East but West Janta Hills District na marba ki lapalat im yakimra. Lapan ko buram yaki da ki kusnam kum ka Wildlife Samaritan Award na kabanta ki tu ki balapalat im yakimra hakasngi pinkun yaka jingraki yaka Wildlife Week. Principal Chief Conservator of Forest, Biodiversity and Wildlife, Ubalongru Chief Wildlife Warden ka Meghalaya SM Sahai, ha ka jinkran jong ulaong, ba ka jing tmu jong ka jingraki ka long, ban shim ye ki lat na ka banta ban tengkai, bat penne pensa ye ka sintiu ki skut, bat ki merat klau, ki badan ha ki klau jong ka ri. Comptroller and Auditor General CAG ulalam ya kecing penut kesan ka ya kepisa ke balong arpo sau klur tengka ha kecing tau ya ke Integrated Farmers Market Complex ha ampati Southwest Garo Hills balapan trai hapo ke Special Plan Assistance SPA. Kadao jong kani kalong na marka jing bumla trekam jong Director of Horticulture bat ke Garo Hills Autonomous District Council GHADC ya ke jaka penlong yo wat hadin sapu nyo benai bala pendep ya ka kai pot ko omru bagatanat kam shimlala ban tokit ya kadao jong ke jing penslim ya ke jing aibha ya ke dukan. Menteri Ketenat Youth Affairs and Sports jong ke Sarkar Pedeng Anurag Thakur play ya ke jing pen coach nong ke bahe apo ke Swachh Bharat RHR na Chandni Chowk Delhi mentakasi. In penlong ru ya ke ni ke jing pen coach nong habaro ke shnong ke badan hapo kari. Kajing temu jong kani kajing pen coach nong kalong ban lumlang ye kini ki kam jing pen coach jong ka Swachh Bharat RHR da Ketenat Youth Affairs bat ki wei de ki seng badon jing de bat ka na ka banta ban nang pen klan ye ki kam bat ban yo ye ki jing shim banta lang jong pai ba ha ka Swachh Bharat campaign. Kakanhon jong kinong tray balay alam da uchaman ka Maumro Chera Cement Limited uba wailat Miki Shilla kanit jungo eka karkhana ha Kolkata ka Bhavika Commercial Private Limited shuwa bakanya soy ka soskular banya tray lang ha ka jing penya ya ka MCCL. Habaya kran ba kinong to kubor uba Shilla ulaong bo onya lam ya ka kanhon kanang banwat jing tip ya ka rukom penya kam jong ka karkhana ha Kolkata bat lakadon kiriu shampang ki ba penya ya ka karkhana. Hadian kani kinsa ay ka kaipot sa ka Sarkar bat ka kanhon menteri kan saray lakin yate kular na bat ka Bhavika Commercial Private Limited. Haka jo kapor uba wailat Miki Shilla uba long ru MLA ka jawai ulaong baka jawai Municipal Board kala shim ka wei kalat ban pentre kam shipor na ka banta ban weng ya ka jing jong ka jing bamdon ka jaka bret nyut haka sor jawai. Ulaya thuru baka Sarkar kanya chaprang ban wat ya ka jaka the nyut ka bathamai bat ban yo ru ya ka jing kersan jong upai ba halor kani.
Kani kedek All India Radio Shillong kabuan lam chapi ya kubor. Lapan long ya kata masa pin film ke banet lai ski lunter bat ke bala sedang nadu hnen keski ha Northeastern Hill University Nehu Shillong. Ha kani kata masa jung ke film in kentup ya ke MIFF in Meghalaya ke non-competitive documentary ke short and animation film festival kam master classes. Lapan long ya kini kata masa da ka Films Division, Government of India, bat ke Department of Journalism and Communication Nehu, ha auditorium jong kyang nangba guest house ha Nehu Shillong. Kidon baro arpolai tali ki film jong ka Mumbai International Film Festival for Documentary, Short and Animation Films MIFF kiban peni ha kini ki laisi kibabon hi na ki film kidai kibana India. Yaka Academic Exposure Training and Visit International Youth Exchange Program Arajar Arpoar Lapenlong ha Northeastern Hill University Shillong Hinin Kasi. Ulampang jong kiyeng dorba thawan ka Meghalaya uba met ba lingdo ubala play ya ka program ulong bakun kini ki program ya kalyang jingnang jingtip kinyarap ya ubreu bu un kiyo sha prang ha ka jingtip ken pinslori ka samla bakin san ken he da ka jingsngus kam halade bat kanyarap ru bantay ya ka jinga day paranok shirta jingim. Yakani ka program lapenlong daga Tripura Adventure Social Expedition Organization daga Jias Nok Tilang bat ka Meghalaya State Nehru Yuva Kendra ka Northeastern Hill University bat ru ka Bangga Bandhu Sheikh Mujibur Rahman Agricultural University Ghazipur ka Bana Bangladesh. Kum shibanta jang ka program ki samla na baro atle ki ri ka tana India bat Bangladesh klay shimbanta hakani ka program. Ko-office jong Chief Electoral Officer ringkat ke Jins Nok Tilang bat ko-office ke Deputy Commissioner ke East Khasi Hills henen ke sngi ke lapenlong ya ke Mission Unite 2.0 UNI towards enrollment #Roll2 Poll Urban Apathy Electoral Outreach Program Hanoman Song Langkerding Khatsao Pintorum Kra General Constituency Shillong banyak kerangnya pelujing mut bat kena lam shnong kiseng bat kikan huan baper halo kejing pensung thu ye kipat ba shapang kejing tap vote bat kejing penrung kerteng hakitop kerteng jong kinong tap vote kamtam ye kitu kibala beng karta ban tap vote. Kum shibinta jong ka Azadi ka Amrit Mahotsav katnat sports ka Ministry of Youth Affairs and Sports da ka Jins Nok Tilang bat ka All India Motorbike Expedition AIME Arajar Arpoar ka lapenlong ya ka bike expedition ha ka ba ka kanhon bahinya posan ngut kinong nya thuk thuk kan wanrung sa Meghalaya leng ba ka East Giant Hills mentakasi nang ta kanya Shillong bat le Shasai Indoor Multipurpose Hall na ka benta ka jingpen buram yaki kaneka kanhon kan mi na Shillong la sai kaski ban pendap ek jiya nanti ke bachangai lakum no kumno arpwe 1000 kilometer lengba ki babon ki jalla bat Union Territory jongkari yaka kate neka kongali bihu la rakhe hakaleng ke jalla Assam hnen kaski kakati bihu kalong kabakongsan haman laki longying jengki nongrep haswa ban sedang yak ayam on bat ban sara yo kuba la jura keru yakakati bihu da kijak ben reo coach bat hajong kibadon ha Southwest Garo Hills jong ka Meghalaya hakarukom kaba ipu iping da kijing shat bat kijing kawai kato ko kubor kalakut nak All India Radio Shillong.